mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rwabicuma hari umugabo bashinja kwiba ndetse akiba kubera ko nta mikoro agira. Bamwe mu baturanyi be bavuga yuko yashatse umugore ariko akamushakira mu kazu gatonya kangana na toilette, bityo rero akaba nta hepfo na ruguru agira. Bityo abaturage basabye ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza n'umurenge wa Rwabicuma yuko uyu mugabo yafashwa kubera ko kwiba no kubura uko agira ndetse akaba yahabwa n'akazi. Bamwe mu baturage umva uburyo ki bavuze mu ijwi riranguruye basabira ubufasha n'ubutabazi, ariko badahwema kwita umugabo yuko ari igisambo yazengereje abaturage. Areba nta hafite ahinga, nta hafite aryama, ubundi se bwo ngubundi atibye yakora iki? Ese umuntu azajya kuburara se? Mfite umwana afite iki? Ubwo mbona mwamukorera ubuvugizi ninza akayiva musinzo niyo kubamo umugore n'umugabo. Ubukene urabona ukuntu hameze, ubukene rwose buba bwabatashye, niyo mpamvu yiba nta kindi kibimutera usibye ubukene aba yifitiye. Tuntu twisuka nitwo twara rwose n'ejo bundi haraho bateje hano yishyura ibyo yangije. Ariko pe sibyo iyo mbaye isuka ntabwo nyikugarurira, ariko ntabwo naza kugukingura inzu yawe ngo njyewe mvuge ngo ndayikuramo ngo nice ingufuri ngo ndayikuramo. Kandi biteye agahinda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Rwabicuma abaturage hari umugabo bashinja yuko ari igisambo yiba ijoro n'amanywa kugira ngo abone ibyo kurya. Bamwe mu baturage bakavuga yuko impamvu yiba ari uko nta mikoro na makenya afite. Bavuga yuko nta munsi y'urugo afite n'akazu atuyemo we n'umugore, ari akazu kameze nka toilette, bityo ntabwo iriya ari inzu yo kuba yabamo umuntu w'umugabo. Bityo rero baramusabira ubufasha, barasaba ubuyobozi bw'akarere ka Nyanza n'umurenge wa Rwabicuma yuko uyu mugabo yafashwa akubakirwa inzu ndetse agashakirwa n'akazi muri VUP. Bamwe mu baturage bahamya yuko kubera kwiba ari ukubera kubura akazi no kubura amikoro, bityo rero bigatuma yiba bitewe n'uko nta hepfo na ruguru agira, bitewe n'uko yabona agiye kuburara. Umugore ahamya yuko uyu mugabo yiba, ariko yiba ibintu biciriritse. Avuga yuko yiba amasuka n'utundi tuntu nk'utwo ngutwo, inyamuro n'imipanga, bityo akajya kubigurisha akabonamo makenya kugira ngo abone ayo kugura ibijumba byo kurisha ibishyimbo. Bityo rero umugabo iwe yihamiriza ibyamakuru, avuga yuko aba yitije kandi avuga yuko azajya atirura. Avuga yuko we iyo bamuhaye isuka atayigarura, bityo rero nta kindi kintu ashobora kuba yakwiba, ntago ajya mu nzu z'abandi ngo abe yapfumura cyangwa abe yatwara ibindi bintu by'agaciro. Bityo rero avuga yuko atari igisambo kandi asaba ubufasha ko yakubakirwa inzu bitewe n'inzu arimo ingana na toilette. Avuga yuko ayitungiyemo umugore ari ukubera kubura uko akora. Abaturage bavuga yuko imvura iguye ari nyinshi aka kazu gashobora kuba kabasenyukiraho ndetse ugasanga bahaburiye ubuzima bitewe n'ahantu baba, ndetse mu nzu isakaye nabi, inava y'icyondo, idateye neza y'ibiti ndetse itanahomye, itanashubirije. Bavuga yuko iyi nzu ishobora kuba yabagwaho. Abaturage birengagije yuko ari igisambo kibibira amasuka, banamusabira ubufasha. Bamusabiye ubufasha ku buyobozi bw'akarere ka Nyanza. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza ubwo yavuganaga n'itangazamakuru avuga yuko kino kibazo atarakizi, ariko agiye kugikurikirana paka gikemutse. Yihaye iminsi 3 yuko iki kibazo aba amaze kugikemura, nimba uyu mugabo ari kavukire hano mu murenge wa Rwabicuma, ndetse ikibazo baraza kugikurikirana nimba ari n'umuvantara waje gushakira ubuzima hano, nabwo baraza kubikurikirana ku buryo kino kibazo gikemuka, uyu mugabo akabonaho kuba ndetse akabona n'akazi kugira ngo abashe gutunga umuryango we. Bino byatumye abaturage bashimira umunyamakuru wari uherereye mu kano gace nari bubashe kuvuga izina. Batumye bamushimira kubera ko nako ubwo n'abanyamakuru muri rusange bashimiye kubera gukemura ibibazo by'abaturage. Abaturage rero bavuga yuko uyu mugabo yari amaze igihe kinini cyane ari mu buzima bubi, atuye mu kazu kenda kumugwa nk'uko namwe mwagiye mukabona. Akazu ke k'ibyondo kare kanganaga na toilette kandi ngo kabagamo umugore n'umugabo. Rero abaturage baterwaga ipfunwe na kano kazu, bagahora bashakisha uburyo ki uyu mugabo bamusabira ubufasha ndetse bakirengagiza uburyo ki ajya bibira amasuka akabajujubya. Ariko uyu mugabo yemera ko atiba, ahubwo avuga yuko aba yitije aya masuka kugira ngo abone ibyo kurya. Umugore nawe yemeza ibyamakuru, avuga ko uyu mugabo yiba utuntu duciriritse, amasuka n'ibindi, nta bindi bintu ajya yiba. Bityo rero ntago ari igisambo, aba ari ukwiramira kugira ngo arebe yuko bwacya. Bamwe mu baturage bavuga yuko nawe n'ubundi uwo mugabo arababaje.